aya basi dutangiye filime yacu nziza cyane. Filime bakise ngo iki? Bakise Varukama. Ngewe wumva nitwa Teacher. Uretse afite ibintu by'imyizerere, ibintu byo kumva babaswe n'imyumvire runaka, agafilime kabageraho neza cyane. Iyi filime yanditse ishingiye ku kitabo cy'umugabo witwa Hendrik Bennett. Yewe umva nitwa Teacher, iwe ukora subscribe mbere y'ibindi bintu byose. Iyi filime za filime zimwe ziba ari iz'ubwenge, aho tujya mbazanira filime mbi kirazira. Hangaze abantu bamwe bagira ibintu by'imyumvire no by'imyizerere idasobanutse ukuntu. Bariya begere hino. Zabaye dutangiriye aha ngaha kuri uruhande. Tangira ku ruhande umuryango uri aho ngaho. Filime bahise ngo iki? Varukama. Niko bahise filime iri aha ngaha. Yewe umva nitwa Teacher. Yakoreye na subscribe ni ingenzi. Can I send an email tonight? I mean from a laptop. Direse waniza kuri laptop? Nyine ndavuga laptop nyine. We nta email ugira se? Ye ntayo ngira. Najya nkoresha nyine we laptop yawe kwa kari na email. Tayora kwereka ngaha umuryango utangiranye. Umuryango utuje. Ase wazanyetse bya bisigo byawe. Urumva nyine hari umuntu twahuye ushaka kubizamura bya bisigo byawe kagera kure. Oya bya bisigo jye mbyandika. Ari jye mbyandikiye ntago mbyandika kubera nyine kugira ngo nzabicuruza. Nyamara uwo muntu azi umuntu wagufasha. Jye nabikubwiye ko nabigusubiriyemo. Ibi ngibi ndimo ndabyandika ntashingiye kugira ngo nzabigurishe. Ni yindi mpamvu ndimo ndabyandikiraho. I'm not one of those people who Jye muri bari abantu nyine muri bano bantu bajya bagurisha ibisigo byawe cyangwa se babyandika bagira ngo bazabigurishe. Jye sindi muri abo bantu. Writing and poetry are simply part of me. Tigiye ni kuba nandika rero nuko jye mpamvu nanabyandika nukubera ko giye babindimo. Sora kwereka ngaha umuryango utangiranye aha ngaha. I don't expect. Yewe sigiye sinzi ukuntu uba witwara mbona umeze nk'uba mu isi yawe wenyine. Wagiye simba giye byo mashaka kuvuga giye aho ngaho. Oya nawe nashyira ngo byegereze umutima. Ko impamvu nayo mbikubwira nawe ngo byegereze umutima. Wihangane. Oya nta kibazo nubundi. Saba kwereka ngaha. So let's go. Tinacyo tugende rero nta kibazo. Sasa. The day is too beautiful to spend without you. Rwose no munsi wari mwiza kwa tumaze aha ngaha. Tinacyo tugiye dusohoke tugende. Saba kwereka ngaha. Bari batembereye. Bagira ngo basohoke bagende. Tayari barakwereka. We are going. Maxi tugende. Nakana bazanye. Bakise Maxi. Yewe umva nitwa Teacher. Yo kora subscribe ni ingenzi. Na comment nyine uryo ikintu wabyumvise. Uri comment nitimbwira ati harabura iki ngiki hakwiye kongerwa iki. Tatugatse kuri ruhande. Are you ready, love? Uriteguye se mukunzi? Kubera iki? Of course. Just don't think you'll get penny back if you're just gonna. Tugurumva nyine kubi muratinda we nta gicezo gusubizwa. Sasa dutangiranye aha ngaha. Indangamirwa. Tubatwetse gatumaze mpumeka ariko. Why not? Kuki umva nashaka guhumeka se? What kind of guy are you? Abo uri umuntu nyabaki? All that money just to wait. Wowe wishyuye amafaranga kugira ngo uze urebe ngo mwidishya ariho wigomeza witegereza. Tingi rwose nana bigara ubusazi pe. Nta bintu bisobanutse. And I'm warning you, don't try to do anything stupid. Yere mu gihe abantu mpamagaye aha ngaha nta mpamvu kugiye kuzanaho ubugoryi. Kora akazi nigende, nkoramo akazi. So how about I tell you something. How about Ndetse byagenda uteretse kumbwiye nk'akantu. blowjob and you just Baze nabutse none nanjye nkuru byumva ute naho ndamutse nguhaye. Ukankuramo akazi urumva wowe byumva ute. Sarakwe kangaha. You know, most of the time. Turabona iteka igihe kirekire. Just the very one who is standing now right in front of you. Tigiye iteka ryose ndi umuntu ugiye wagiye unyura mu bihe bibi mu bihe byiza. Ti none ubwo nkugiye nk'umuhombyi. Tunguze mpagaze imbere yawe.
someone. sasa barakwereka ahangaha nyine numva agenda umuntu utandukanye In my life ubuzima bwanjye makes sense. ntabwo bujya buzana itandukaniro, ntabwo busobanutse neza. Who are you then? Nose ubwo waba urinde nyirwa w'icyo gihe ngaho Someone who helps others. nyenda umuntu ukunda gufasha abandi bantu, nkaba nabakura mu bintu bibi nkabashyira mu bintu byiza, Delivers them from their fate. nyine nkabakura nkashyira mu mwuka mwiza, abantu bakabaho neza Great. bahumeka, bagahumeka umwuka w'amahoro I'm bahuza n'Imana. Batman? Nose waba uri Batman wowe? no. Waba uri umucunguzi? You know what? None se urabizi My job to listen to tumva ngiye nkorera akazi nigendere, ngiye akazi kanjye kazanye ntabwo ari ako ngako kugira ngo nkuteze amatwi, uranyumva neza? Sasa barakwereka ahangaha umukobwa yigiye imbere teya nuko yaramanutse mwahabonye ahantu agiye, mwahabonye yarwaje afenye ibyo arumubwira ngo ugiye ngo biriya rero mwana ngo nicyo kintu ngo nicyo byanjye mico mibi gusa muzashya urumva n'abandi bateye nka Jafenge bashoranye nk'ubushwiriri bari kumwe n'abamenye, ntago bajya basigana, ubundi abanyamafuti babiri ubundi bisa birasabirana rwose. Yewe You're asleep. uracyasinziriye? Maybe it's better. ushobora gusinziriye hahandi, ushobora kugisinziriye ahari, No. urabyumva? I'm not only showing the helpless their path. Ngiye ntabwo nereka abantu gusa bonyine babuze icyerekezo ngo mbereke inzira, ahubwo ugenda umucunguzi wabo. Sasa barakwereka ngana umugabo utangiranye, niba ari Yesu, niba ari Superman, akaba ntabwo tubibaziho abo bantu bombi. I'm saving them. Genda batabara. Did you hear me? Ese urimo uranyumva? I'm saving them. Ndabatabara. Sasa barakwereka ahangaha timushenzi ntabwo watuma umuntu ngo aruhuke neza mu mahoro yiwe yiturira. Sasa barakwereka ahangaha umukobwa yahise acaho, nuko isi ugenda se tayari yasigaye aho ngaho, yarongeye yisubirira mu nzu, yisubira mu buriri. Ahangaha ni filime nuko tuyitangiye, tugatse kuri uruhande barakwereka, tugatse kuri uruhande. Sasa ahangaha yongera nyonyomba asubira hejuru, asubira mu buryamo. Asubiye mu buryamo. Zakwereka ahangaha For a long time now I've been neglecting you. But don't be too sad. byashize igihe kirekire There are no new narakwihoreye, In fact, the moment has come. gusa nyine ndimo ndabona ko ibihe biri hafi kuba. Finally, I feel that the time of traveling is coming to an end. Numva ubu ngubu igihe cy'urugendo rurimo rugenda rumera nk'aho urugendo rurangira. And our eternal dream will come true. Tiyane inzozi zacu ahari zizaba impamo. Sasa barakwereka ahangaha ko yagatiye imera umukobwa yaje ahangaha. By the time the sun Umukobwa yaje ahangaha asoma ahangaha ibyo yanditse yitonze, our aspiration abona ahangaha ibyo yanditse. Yanditse n'urupapuro rwanditseho ngo usubira mu rugo. Zakwereka ahangaha umukobwa ari aho ngaho. Morning. Mwaramutse? Hey. Yego. Can I turn off the radio? Iki radiyo nagikupa se? Strange ritual. N'ubundi niko usanzwe n'ubundi. What do you mean by that? Ese ushatse kuvuga ngo iki? Every day you ask me the same thing, just Iteka ryose mbaza ibintu bimwe. even listening to it. Durundi yizimye iyo radiyo n'ubundi ntabwo ndimo ndayumva. Sasa barakwereka. Sasa Didn't you sleep well or ese ntabwo ugiye usinzira neza? are you still angry because of yesterday? Numva yenda umeze none bajya ngo ufite nk'akantu kanje inyori kuntu. What is it? Ndimubwira ikintu kijya mbere. Sasa ahangaha umusore yaje kubaza
I've never seen this side of you. aho ugenda unigeze mbona umeze gutya na rimwe, nagugeze nyireka nka gutya. Kobwa yari yishwe n'agahinda, yari yihebye. What is it? Ibuka yasomye inzandiko z'umusore ku butumwa yohereje kuri email. No idea how much you mean to my brother. Ntago wabyumva giye uburyo kibimbabaje giye n'umuvandimwe wanjye. What are you driving at? None se bimeze bite wowe murerekera gute? Umurerekera he? You found the letter. Wabonye aba bimwe nanditse? I mean, I don't know what you're talking about. Jye nawe nigize n'umunsobanukirwa ibyo washatse kwandika hariya. Sura kwereka ahangaha. I'm talking about that I'm going to say farewell. Tujye narimo ndavuga ko nyine ngiye kugira gutya nkavanga nkagiye kure. Sasa What does it mean? ndetse ibyo yabishatse kuvuga iki? Within a few days. Mu minsi mike yarega. In a few days. Mu minsi mike ndaza kuba ngiye. Of course, it's not a problem, is it? Ndetse umva cyane atari ikibazo wowe. Just leave. Ubugiye utugenda koko. Just like you came into our lives. Ibaze ko waje mu buzima bwacu none utugenda ubuvemo gutyo ugende. Runa. Tumva Runa, tinyumva rwose. As friends. Twe turi inshuti, urumva? You and Max will stay in my heart always. Nubundi rwose ibintu wankoreye ndetse n'uburyo twabanye bizanguma mu mutima iteka ryose. Ariko ufite kugenda. You come into my life, take what you need, and then leave. None waraje mu buzima bwanjye ufata ibyo ushaka urangije ugiye utoyigendera. Help take care of your brother. Igihe cyo ushaka byibura baso uzakomeza wite ku muvandimwe wawe. But now it's time for me to move on. Ariko iki ni igihe cyanjye cyo kugira ngo ngiye mva ngaha ngende. Sasa urakwereka uko bakararize. Ese gute kuko wabikora ibi bintu? Teba barakwereka ngaha uko bakararize. In this situation. Tumva nyine kino kibazo turimo. Best if I move on as soon as possible. Hahita haba ikibazo ndamutse ntavuye aha ngaha ngo ngende. You should know better. Wowe ugomba kubimenya nta kindi kintu nakurengereza ahubwo ngubwo. Sasa barakwereka Disa gakobwa ariko kumwe n'umusore ageze igihe ngo gire yigendere. Sasa kwereka ngaha twetse kuri uruhande yaranye indangamirwa uri aha ngaha kuri uruhande yaranye indangamirwa. Sasa yaje porampora ahangaha ikinywa nawe kijya kiva iruhande rwe, ikinywa nawe kigomba kuhabura ahantu abari, kirazira, ni ikosa. Kimeze bite Lazaro? Ahangaha nawe yaje kwandika, ahangaha nawe yaje kwandika. Tubati rwose ndagarutse, rwose nasinzire neza iri joro nyine urabona rwose yaje kwandika. Ahangaha hari umuntu arimo arandikira. Akanga ko yakanditse yangize agatama cyo kunywa, ntabwo bigomba gutandukana, kirazira. Umugabo unywa igikoma ntabwo ajya yumva igikomye, niyo mpamvu ugomba kugira gutyo ugafata akantu nyine koko ntabwo kongera n'akanyabugabo. Kandi ngo ni ikibazo mu Rwanda, ikibazo cy'akanyabugabo niyo miti yonyine isigaye mu maduka gusa. Uyu muti wose bavuga ngo wongera akanyabugabo n'ikinyobwa n'ikiribwa cyose ukiba cyongera akanyabugabo. Ngo mu Rwanda rero ushobora kuba bafite ikibazo. Arnold ni Magnus baramuhamagaye. Turiya mushenzi yongeye agarukira mu nzozi nanone. Tiwongeye urota papa? Turiya mushenzi yongeye ndamurota nyagupfa nabi gusa. Ntabwo watuma ngo adeke nibereho mu mahoro. Bastard. Yana mushenzi. He's to blame for all this. Ibi byose byose yaduteje. He got us into all this. Ese ngo tuzabigenza dute koko?
Always. iteka ryose anyizirikaho. About him after getting out his ahubwo se ubundi gutundi bavuga ko atakuzira mu gihe ubundi uwigwa ubona amafoto abona ayo mafoto aho ngaho, ayo mafoto yo kugira uyakura aho ngaho ugende uyajugunye yo kutazamwibagirwa. Urimo kuvuga ibiki? The bastard simply abandoned me. Uriya mushenzi wasize gusa akagira akagenda. Everything ibintu byose byaranshanze bitewe nuko yagiye. disappeared. Sasa barakwereka aha ngaha umusore From me. You are still here. none wewe uracyari aha ngaha. doesn't Hi? make any sense at all. Ibyo numva bitemo birumvikana ndigendeye. But no, stay with me. Nawe ntabwo ushaka kugumana nanjye. Sasa barakwereka aha ngaha yaciyeho. Aha ngaha umubyeyi yataye urugo amaze kuruta, ahasigaye asiga umwana na nyina. Ni igisaza nako kibana na nyina. Uno muntu w'umusore imyaka 22 birakibi wabo kiba ari ikibazo. Ushatse wamujyana no mu baganga. Ngo ni ubukeneye abaganga kurenza abandi. Amaze mwana wa ufite ikihe kibazo? You're leaving to another girl. Natse waba ugiye kureba undi mukobwa. What makes you think that? Ni gitumye se utekereza ibyo ngibyo. All those women listed in your address book. Turabona nyine bitewe n'abari abantu nabonye umwandikirana. Oya nawe ugenge kurana n'umukobwa. Sora kwereka aha ngaha. Please don't be unreasonable again. Tigeraga naga ibyo ngenge urimo uratekereza naga ibyo ngiyemo. Ngiye mu bitandukanye. I'm not good enough for you. Ese nawe nigeze ngo haza byibura basi. No, it's not about that. Naga ari cyo kintu nashaka kuvugaho. But I have to move on. Ngiye mfite kugenda, mfite ibintu ngiye kubanza kwitaho. Uranyumva neza? Tera kwereka ngaga gakobwa kasigaranye ikibazo. Hanga ari nk'umunyafurika wakumva idongo cyangwa umuhini. Me and Max down? Let you down? Tino ugiye kundeka njye hasi. Ngiye ureka nkugiye ure kujya hasi. About. Aho ugenda byo nzivuga ngo ugenza gushyira hasi. Nigeze mbivugamo ibyo bintu koko. Umukobwa afite ibibazo byinshi arimo aribaza ibibazo byinshi. Umusore aritoye tindagiye. Abaye nk'abanyakigali sha. Shaka umukobwa, shaka umugore ukwezi. Kuba guhagije. Tera kweka ngaho umusore yaje hano ku ruhande. Give that to Max from me. Kano kantu uzakampera Max. Sibyo? This is Mr. Patrice Melham. Rwose ngene uzamubwire ko ari impano namuhaye mbere yuko ngenda. Rwose ikiganga byanze mugeza ari kumwe nako azameze nkaho ari byewe azagiye turi kumwe. Kandi rwose yenda gakunda cyane. Kandi uzamubwire ko mukunda cyane. Mubwe kandi rwo none kazari mu bibazo mu biganza byizewe bifite umutekano. Sasa arakwereka nago Magis akeneye ibipupe, akeneye wowe ni wowe akeneye. Oya nakubwiye ati ngiye kugenda, mfite kugenda. Wanyumva neza? Sasa arakwereka ngaha umusore mu cyarugendo yari afite kugenda. Reka yegeye imbere. Rwose ndagushimiye cyane bivuye kundi baye umutima warakoze cyane. Tuzaguma tuvugane nta kibazo. Sasa arakwereka aha ngaha umukobwa akina agakobwa kabaye bagasiza aho ngaho barigendera. Umukobwa sigaye wenyine. Sasa ibyo byarabaye bimaze kuba tugatse kuri uruhande. Aha ngaha hari uwakomangaga barafunguye. Sasa bimeze bite Magnus? Sasa aha ngaha abantu bose baranga baranutse. Nta magambo menshi bafite. Sasa aha ngaha kumbe disi Magnus yaraje kureba mushuti yagenderaga mu kagare yari yaramugaye. Our date seems like a really bad movie. Rwose iminsi neza irasa neza niyo muri filimi mbi. Don't get me wrong. Oya nta mpamvu yo kumfata nabi. It's just so absurd. Urumva nyine ukuntu nyine mba nakubangamiye. Oya nta ribi.
sasa You don't have to pretend anything to me. oya nta n'impamvu yo gukomeza kungirira impuhwe cyane, Hurt us both. turabizi neza twese. I mean, I just cannot understand why you are doing this. You must Ntabwo n'ubwo ugiye masobanukirwa ese niyo mpamvu ukora ibi ngibi, ibi byose ubinkorera. I just want to help. Ngiye gusaba nyine ngira ngo ngufashe, Just help. kumfasha gusa tudafitanye isano, Just help. kumfasha. Sasa And how many have you already just helped? ndetse waba warafashije nk'abantu bangahe? I don't know. Wagiye ntabwo nzi umubare, I'm not counting. ntabwo nababara rwose. Abantu bose nagiye mbafasha. Is it okay with you if I smoke? Nese niramutse nkwitabira ikintu byakubangamiraho. Sasa uri aha ngaha yari afite umuturanyi umwitaho, bamwise Magnus. Afite umuturanyi umwitaho, yagiye no kunywa itabi, naje kuza aha ngaha mucanira imeshi, banza twika ibyaha. Sasa aha ngaha Smoke. naje twika ibyaha. Not all smokers are losers. Tega abantu abantu bose banywa itabi ntabwo ko baba barahombye, ntabwo ari ko baba nyine baribuze. Rero umuntu wese unyweye itabi Group do you belong to? afite ikibazo kivugira, afite ikibazo kimuri inyuma. Sasa arakwereka aha ngaha n'umusore nawe se akuraho itabi. Sasa aricana. Buri muntu wese uzabona ukuntu yitoye anyweye itabi, ujye umenya neza ko hari ibibazo biba byinshi inyuma y'iryo tabi. Wese rero yihebye ahita atekereza itabi. Niko psychology ivuga, ntabwo ari amagambo urimo ndihimbira. Seems Buriya ngo ujye gukemura ikibazo cy'umuntu arimo kuvuga batureka itabi, aho wakwiye kureba icyo kibazo kimutera kuri iryo tabi. Hari icyo umukemurira. Bose banywa itabi bifite ibibazo runaka. accident. Turumva ngiye naje kugira agisida. Njye ndi kumwe n'umukobwa, I've only been able to bear all this. turumva nyine nta kintu nanjye bashoboye kuba nakwikorera. Tuza kurangira umukobwa nsize, asiga jyenyine, asiga hariya. Ndetse na mushuti wanjye magara, Clear. twari turi inshuti magara, nawe yaje kunsiga ajya mu butembera, atiye gutembera. We jump from dream to dream. Ni nubwo tumungiye wundi ibintu byambaye, uzi ko ngiye nari nzi ko ngiye ndimo narota bikaza kuranya mbonye inzu ari impamo. Naho nari nzi ko ngiye ntashobora kwigera ngenda. Yeah, exactly. Exactly. Go for a walk. Byaba rwose hari ukuntu yenda byose ari ikintu nabikoraho, ninakwiye kureba ikindi kintu nakora byibura. Tayari arakwereka aha ngaha umugabo yari ababaye. Buriya ubuntu iby'impanuka, impanuka nimbi, uzi ko warigeze kuba wagendaho ukubona ubu ngubu ntabwo ugenda, ubona abandi basimbuka, abandi be niyo utigeze ugenda byibasi ubasha kwiyakira. Ariko ibintu bikubayeho warabanje ukabuza ibyo byakugendekeraga mbere, byari bimeze mbere, icyo gihe uriheba. Ati ibibazo biba ari ibibazo. Cyangwa kangaha nyuma y'uko umusore asize agakobwa yagasize aho ngaho, ko yakagasize kaje hanga karasuzuma, kaje gusuzuma. Ngaha kaje gukurikirana utuntu tumwe n'utundi, sasa kaze guhamagara ngaha nimero. Mwaramutse. Can I speak to Lasayandi? Mwahetse nkavugana na Aliciande. There's no Lasayandi. Oya ni akamesaje gatoya rwose. Sasa arakwereka aha ngaha umukobwa abayeho mu irungu, abayeho afite irungu. Hanga no bari kumwe yaramusize. Yadisi arakwereka ahubwo kari aho ngaho, ibyo byarabaye birarangira. Tugatse kuri uruhande sasa aha ngaha kuri Magnus na mugenzi we ufite ubumuga. When did you make this decision? Ese nigera afashe uyu mwanzuro? Really want to hear about that? Urashaka kubyumva sibyo ngibyo? First, Undi bwa mbere the only person who made my life worth living left me.
rwose umuntu by'ibanze watumye mbaho ubuzima bw'ibanze nari nsigaje ubu ngubu yari wowe kandi nta n'ikindi kintu gisigaye. Yenda ushobora kuba wabyumvisha ibi ngibi mu buryo bugiye butandukanye, narabyumva inshuro nyinshi. Zarakwereka aha ngaha nta nubwo yigeze nansiga, ntabwo yajyaga ansiga ubundi iteka ryose. Gusa ubu ngubu ugiye ko bimeze, ubu ngubu mbona bihagije nta kintu narenzaho. Ubu bwo rwose nkwiye kujya gutya nkabivaho, nkava ku bintu nkarekeraho gukomeza kugenda ngira izo nzozi mbi, nkagukomeza kandi mu minsi mike yishize. My biggest wish will never come true. So right now nothing makes sense anymore. Kuko ibintu byose bimeze nkaho nabihombye, tubu nta kintu na kimwe kimwe mbona nkimaze cyangwa se nkimaze hano ku isi kikimariye, kifitiye akamaro. What you are doing is right. Gusa yenda niba ari uwo mwanzuro wafashe, yenda ibyo bimakorwa ngo ni ibyanyabyo. Gusa yenda ntabwo nifuza ko ibi ngibi byakagenze muri buno buryo. Yenda ushobora kuba uri mukuri. Reka nyizera. Warambwiye ati ngo ntabwo uzigera ugira ubabara cyangwa se ugaragaza uburibwe bwawe. Ndihumana cyo ndi kumwe nawe. One more thing, Lazarus. Ikintu kimwe gisigaye rero, Lazaro. I got something for you. It's in my flat. Hari ikintu gisigaye mu nzu, hari mu nzu wanjye, ugenda ukirebe. Ni wowe ugenda ukirebe gusa. Ni icyawe gusa wowe nagiteguriye. Uraza kubona icyo ari cyo, nibuza kugisobanukirwa. Take the keys. Wewe fata ngaho ifunguzo. Find it in my flat between the pictures. Uraza kubona hafi aho ngaho y'amafoto, niwe uza kukibona. Wowe uraza kukibona, we nta kibazo, nta mpamvu yo kugira amatsiko. Sasa aha ngaha tubungu none nditeguye sasa. Nakwereka umugabo aha ngaha yarabayeho mu gahinda. Ngahe ndanywa rero, aha ngaha yamuhaye agacupa nako nako yakamuhaye ngagira nkwe. Umugabo yarakwereka yasutseyo agacupa, yarakiminagaje, yagasutseyo. Umugabo aha ngaha yarabayeho mu bumuga, kwiyakira byari byaramunaniye, yumvaga nta kintu ashoboye kuba yakwikorera. Yawe kanga umugabo yatangiye gutitira. Umugabo yatangiye gutitira umugabo uri aha ngaha. Yatangiye gutitira, agasasa umugabo yaramufashe. Kumbe disi umugabo yaje kwiyahura. Yabonye kuko nta kintu bikimumariye, nta kintu ashobora kuba yakwikorera. Yahisemo gufata umwanzuro, ubuzima bwiwe arabwikiza. Yiyambura ubuzima, mwanzuro ugayitse cyane. Yakweka aha ngaha nyuma yuko aciyeho amaze kwiyahura. Aha ngaha Magnus muhimbaga Lazaro, Magnus yasigaye aho ngaho, sasa barakwereka twirutse aha ngaha ku ruhande kandi abakise Max. Sasa aha ngaha Max yazanye agakinisho, uko abanaga yabasize agakobwa, niba bari mu rukundo simbizi. Yarakwereka aha ngaha, yaje aha ngaha areba kuri nimero, sasa arangije arahamagara. Aha ngaha ni ku kigo cy'imfubyi. Sasa barakwereka aha ngaha bagupfanye no ku kigo cy'imfubyi, ahita acaho. Aha ngaha sasa umusore nawe uko yakagiye yaje kuruhukira hano.
haje kuruhukira hano. Sasa yakaje kuruhuka. Sasa kwe kangaje afite. Jafeti baramuri kwinga banze agiye gukora agasiporo. Abantu bose bagiye babambera nka ba Jafeti rwose. Mana we. We are not from here. Abo naguturuka muri kano gace. No, I'm just visiting for Wagiye ndimo ndatembera gusa. Ntago ugiye nturuka ahangaha. And None whose guests are you? waba uri inde wowe? Pastor Johansson. Are you a relative? Saba kwe kangaha. Umusore yaramubwiye. Friend. Ugiye nitwa Lisa. I just Tugiye nganda kubera inshuti yanjye. before he took Tugiye najyaga nza kuyisura kera. Tungu nayo ngarutse nje kuyireba. Beautiful dog. Irambwa si nziza se. Jafeti buriya sasa neza. a noble duck. It has cost me a fortune. Tumva tirambwa rwose yamfasha amafaranga menshi yango nyigure. Sale. Nese tufata ubuzima ikintu gifite ubuzima I ukakigura. wouldn't have bought a dead dog. Urasaba ngo ngenda nakugura simbwa yapfuye. Ntaguze yumva imbwa ikiri nzima. Straight to the pot. They eat ducks in China. Ariko mu Bushinwa barazirya. Have you ever been there? Wigeze uhabase? Yes. Narahabaye. And None was it tasty? iryari iryohite. Sasa kwereka. China. Waya n'ubundi se n'ubundi ni mu Bushinwa se Bushinwa nta kintu badafata n'ubundi. Someone there. Hari umuntu wabuze si iyo anga mu Bushinwa. Not many people went. Ndiye nagiye ntembera ahantu henshi nzanye n'abantu benshi cyane. So, how long have you been traveling around? None ubwo wamaze igihe kingana nk'igute ugenda About 5 years. nk'imyaka nk'itanu. But every now and then I return to Gothenburg. Ako nyine uruko nagenda nkagaruka muri Gothenburg. Buko najyaga aho yose. You experience a lot. Ugombe ko uzi ibintu byinshi. Good things and bad things. Ibintu bibi ibyiza byose ndabizi. Some pictures of China. Wamara udufoto se two mu Bushinwa kanye udufoto wifotoje. Wana ugenge mfata amafoto. Traveled that far and you didn't even take. wagiye ahantu ntiwafata ifoto. Kandi nta foto nta cyabaye. I experienced, I wrote down and I have it. Urumva jewe iyo ngiye ndagenda nkabireba ibyo bintu ushaka kureba. Ubundi ibyo mbonye nkabyandika. It's my companion in Gothenburg. Gusa nyine nkabyandika mu mabaruwa. Travel himself. Nkabyohereza inshuti yanjye. Ibanga muri Gothenburg. And, where are you heading next? Rero gwaza tukomereza hehe? Home. Ngwita nkomereza mu rugo. I mean, first to Gothenburg to meet my companion. Gusa nyine ngomba kuzaza nkanyura muri Gothenburg nkabanza nkanyura n'iyo nshuti yanjye. Nkeneye guhura nayo cyane. I wish you good luck. Ntacyo azajya amerwa n'imigisha. This time, do not forget to take some pictures for Gusa me. nyine ubutaha ntuzigere wibagirwa gufata amafoto y'ahantu ugiye. Ugomba gufata ifoto. Nta foto nta cyabaye. Usanga aho umusore uko yakagiye gakunda ibintu byo kugenda. Maze imyaka 5 agenda. Cyakwe kangaje Jafeti nuko nguko baciyeho. Nuko baciyeho. Cyakwe kumusore gasize umukobwa. Yaje hano ku ruhande. Azi ko yakagiye. Hello, young lady. Kuki uri aho ngaho ra? Help you? Hari ikintu nagufasha ra? Is this orphanage small? Agiye nicyo kigo cy'imfubyi cya Simufehern. For someone. Hari umuntu ushaka muri kino kigo. You have to go to our receptionist. Wagiye ukanyura kuri reception yose. After entering the building, it's first door to the left. Wowe niwajinjira mu nyubako ujya ku ruhande utira ku ruhande rw'ibumoso niho hari umuryango abantu bakwakirira. Saba kwe kangaha. Umukobwa
yaje hano ku ruhande ku kigo cy'imfubyi. Sasa yaje hano tigine hari ibyo nashaka ngo mumbwire. Nta kibazo, banza wicare. Yaje hano ku ruhande. Njye ntabwo ndimo ndumva ndagiye numva inkuru yo kuri Hamstad. Rwose niba hari ikintu mumufasha uri mumufasha. Tena nanga dufite ibyandiko byiwe. Ngambwira ari mu biki? Tiwihangane. Ntabwo nemerewe gutanga amakuru y'abantu banga bina hangaha. Warwose ihangane rwose ugira ugiye umbwire. Ntabwo nabikora. Sumva rwose n'ibintu bigerekeranye n'ikibazo cyanjye. Nanuze rwose nta kintu nakubwira rwose we wihangane. Tera nakwereka hangaha agiye kugenda. Hangaha gusa hari ikintu cyanditseho baba ngo Lasse ngo niyo nshuti yiwe ikomeye cyane yaba yaragize. None yamubwiye kuri Lasse. Urumva nyine ngo avuye hangaha mu kigo cy'imfubyi arangije arongera kanagikoramo. Sako kangaha agiye amubwira. Bakagiye amubwira noneho sasa hangaha inshuti yagiye ngo ni Lasse. Sasa barakwereka yamubwiye aderesi. Yamubwiye aderesi. Yaje arakomanga. Yewe. Nifite ubutumwa ku muturanyi wawe yitwa Ari. Yewe ihangane. Saba kwereka hangaha. Yaje yamukinguriye. Just come inside for a second. Tubanza winjire wowe nta kibazo. Tubone ibindi byose kubivugaho. Sasa hangaha gisore. You want some coffee or a beer? Waba ushaka inzoga cyangwa ushaka kawa? Oya nta kibazo mpereza gakawa niko nta kintu niko keza. Saba kwereka hangaha. Yaje hano ku ruhande. Gisore yaje kumukorera agakawa. Ntabwo ugiye umenye kwakira abantu. Aho umuntu agira iwawe agashaka niyakira wowe. Kajya mbibona iyo subiye mu cyari wacu. Bajya bambwira ngo umva ngo gura ngo niwe ugize ute kandi ngo nagusanze wewe namusanze mu cyaro ukikunyakira. I haven't seen you around before. Yewe ugiye kuzamuka mu mujyi bwa mbere. Naje kwifuso y'amakara. Ndabyibuka sha. Yo muri za 2010 na kangahe. To explain it. Nyine mbwira. Musobanurira iki? Well, he's dead. Ego urabona uri murashaka Ari kandi Ari yarapfuye. It can. Suicide. Umva nyine yariyahuye. Niko kuntu byagenze. Sasa akaga umukobwa yaje ashakisha Ari yaciyeho. Yiyahuye. That wasn't alive anymore. Turumva n'ubuzima bwawe yarayimo nako bwari ubuzima. Yarabayeho neza nabi cyane. Yari wenyine mu nzu. Only visitors were abantu bamusuraga. Niyo bamutekeraga, niyo bamukoraga ibintu byose. Iyo shaka nka pizza yayitumizagaho bakayizana. Sara kwe kangahe cyamuhaye itabi ngo adatwika ibyaha. Umukobwa aranga. What did you want from Ari? None waje mundi bamushakiraga iki Ari? Some information I need. Rego urumva uriya muntu tiyarwa dufitanye umwana wihariye. Nibiki byawe mu bana wijyanye nibikise. Ni ibintu by'umwihariko by'ibanga rikomeye. Sasa nakwereka ngaha. Turumanye nta kindi kintu nagukorera. Gusa nyine urugi rw'ero aho ngaho hirya. Niyo ushaka kuhagira no kugenda uze kugenda nijoro. We tuza. Urabona hanga hari abantu bagenda. Niba ushaka kugira ngo uze kujya iwiwe, uze kugera indira nijoro ugenda. Ugenda urebe iwiwe niba ikintu ukeneye nko mu nzu aho yari atuye. Sasa tugatse kuri ruhande. Hanga Magnus rara ku ruhande. Hanga ubuzima bwari bwamucanze.
inshuti we yariyahuye nawe wenyine ubizi. Saka nyuma y'ibyo ngibyo, nyuma yo kumva inkuru y'uko ari yiyahuye, umukobwa yaje kunywamo nawe ukavura stress, ufite ibintu byo kwitekerezaho cyane. Sasa ahangaha yaje no gutwika ibyaha, ari gutwika ibyaha, agomba kari aho ngaho. Yako kanga barebana bagasekerana. Sasa ahangaha ijoro rigeze anga turumva biza gukora se, ndabizi neza ko biza gukora. Sasa kanga umusore yaraje urugera rusetsa, sasa baje kwinjira hehe? Mu nzu y'umupfu. Baje kwinjira mu nzu y'umupfu. Ahangaha ashobora guhita kugarukira akubaza ikintu umushakaho. Binjiye mu nzu pora bunyi pora. Somehow it looks exactly like I expected. Ndabona bose hagaragara neza nkuko ntakekaga neza. Saba kweka ahangaha The computer must have been taken. Asha so yo mu computer mpamvu ubona imeze gutya. Ushobora yarafashwe nk'ibimenyetso na polisi. Saba kweka ahangaha kiraho ngaho hari uwinjiye. Kumbe Magnus yaje kwinjira. Yinjiye mu nzu y'umupfu. Mu nzu y'umuntu wapfuye. Yaje rebye ahangaha ubona amafaranga. Ntago bayakozeho. Fashemo dukeya. Sasa gahunda yaraje arareba. Aje kureba. Heri gutamenya izina ryanjye. Usaje aritegereza, maze kwitegereza nuko yaciyeho. Yehuriya ninde se? Nanjye ntago nmuzi. Umva tugende. Turetse gatoya. Ibyabinzanye ntago nabibonye. Umva natse bareba n'urumuri ruriho. Uzi ko babyibaza ko bazi neza ko umuntu yapfuye. Turetse gatoya maze ndebe gatoya nk'iminota nk'icumi yonyine. Saba kweka ahangaha umusore yarapanitse. Umukobwa ahangaha yaje guhigira hasi hejuru. Hari ibyo akeneye. Kwa kaje kubireba. Kandi uko abikeneye, umusore bari barabimuhaye bamuhaye agafunguzo ngo azaza bitore. Umukobwa nawe arabikeneye. Yuko umusore ajya kwiyahura, yabanje gutanga agafunguzo aravuga ati ibi ngibi uzagenda ufata bino bintu ni umurage nguhaye. Umukobwa yaje ahangaha aje kubishaka yarabibuze. Sasa ahangaha umusore yaraje ahangaha aza gusibanganya ibimenyetso. Umukobwa yarababaye. Yamuzanye ahangaha. Teka nta mpamvu yo kurakara, turaka marayika. Urumva? Cyane gukoresha utugamba two kumuhumuriza. Umukobwa arababaye byobyo. Kugira ngo ujye kureba umuntu usanga amaze iminsi aciyeho. Rwose sinzi niba atazanshinze ikosa. Saba kweka ahangaha. Umukobwa agahinda ni kose. Tumva ati ngwino ugenda ushyiremo ako kunywa. Tindabizi ibintu byose biza gutabiriza kurangira. Uragabanya kubitekerezaho cyane. Maze umukobwa nuko bamujyanye. Ibyo byarabaye birarangira. Tugarutanga kuri Magnus. Ibuka gukora subscribe. Tere comment aka kanya. Mbwire bimeze bite? Tugomba kuganira muri comment. Ngomba kunyakindikira kwambwira ati wowe rero teacher turashaka kuzadukorera aka kantu yereri. Comment zitukana ntago mbazi keneye kirazira.
arakwereka ahangaha, arakwereka ahangaha umusore yaje gusenga, aje gusenga aje kwiyembaza uhoraho. Tayari ahangaha umukobwa ko yakaje kureba mushuti wa kera ari kumbe arakwereka ahangaha yabyutse porampora nuko yaciyeho yaje kureba ari biza kwanja huye n'igisore iyo baraye mu mico mibi ngese Imana idakunda. Tayari barakwereka umukobwa nuko yanyuzeho, nuko yaciyeho, yasubiye yibabi. Tayari tugarutse hano ku ruhande. So where have you been prowling around again? Umaza kuza unyenyomba ahangaha nanone. You'll never become anything. Tumva ati rwose ibingi ntabwo bishyigikiye. I'm still your mother. Ngiye menye ko ndi nyoko. Don't change the subject. You think I went through the torment of your birth to see you throwing your life away? Tumva ati ibingi rwose ntabwo mbishyigikiye. Ibingi rwose no kwangiza ubuzima bwawe. Ubundi barakwiye gukora akazi. Tumva ati ntabwo nta kintu nagukorera na kimwe. Ugomba kwimenya. You're becoming too much like your father. Tumva wimagine umera nka so neza wantaye. Sasa barakwereka ahangaha. One time you went out and earned some money and got me out of. Tuyana nta mafaranga ahari, nta n'ikintu umuntu cyo gukoresha. Tubwo nyine ugomba kugira ikintu ukora nyine, reba ikintu wabikoraho. Imbere ahangaha amafaranga yarahari, ibintu byose bihari, ngiye ntabwo nkwitayeho n'ibintu byose ni wagiye ukubyangiza. Wowe uri muri ahangaha uri muri ugenda ufata amanyoga n'amatabi wigubyina. Washaka ngo ibiki? After all, I'm your mother. Nigumenye ko genda inyoko wawe. Tugomba gukora. Ukamenya. Reka. Nta nubwo nawe iki kintu cyonyine nsigaje ubu ngubu. Tiwe iteka ryose kuba nyiri umwana wahoraga unshinze mu makosa ngo ibi byose ngo mbibwira ngo n'igihe wabikoze. Ti ntabwo nabona amakosa yanjye kuba ubayeho muri ubwo buzima, muri buno buzima ubayeho. Tiwe uragapfa nabi gusa wowe na nyoko na so murakajyana mu rugendo muzabone. Yuza kuba utaragiye ahangaha ngo ugiye no gusambaye na papa wanjye. Wi ntabwo ugiye waranzanye ahangaha ngo unteze ibintu bibazo. Ibyo bibazo rero byakiriye wabyiteje. Saba kweka ahangaha umwana yacyuriye nyina. Ahangaha umwana yacyuriye nyina. Ndetse ubu ko sinkeneye byiza koko. Tayari bakwereka. Tumva turabangama. Iteka ryose uteza ibibazo ntawe ujya uvuga neza, ntawe ujya utuma umuntu ahumeka ngacire. Tumva ati yesi ntacyo ushobora kugufasha, wowe nyibagirwa unyikuremo. Saba kwe kangaha cyana cyabwiye nyina nabi, ingeso mbi, ibintu bibi cyane. Saba kangaha nyuma yo kubwira nyina nabi cyahise gicaho, cyahemeye kwigumura. Sasa kweka ko yakigumuye ko mbanga mu kirarugendo wacu yaje no ku ruhande. Undi muntu wese yinjije imyaka 25 akaba kiba mu rugo. How was your journey to Gothenburg? Ashaka mahane n'imyanduranyo. Ntabwo nyoko yakwiye kugira abagore babiri. Yetse twaba tuziranye. I'm a close friend of Ari. Ndi inshuti cyane ya Ari. Ari? We want to go together on a journey. Bajya ngo tujyane mu rugendo se? He's waiting for us there. Urumva nyine rwose ndabizi neza ko azadutegererejeyo. He was so impatient that urumva nyine agiye rwose a couple of days ago. Yakwihangana byaramucitse biza kuranya nyine aciyeho iminsi ishize. Numva ibintu bintangaje.
something happen? Nese byaba byagenze bite? I mean, he stayed at home a lot and urumva yagumaga mu rugo iteka ryose, you know, abona nyine nta kintu arimo aramara, urabyumva nawe. really wanted to get going. Yaravuze ati yewe ngiye ndabirambiwe, avuga ati kaze nigendere. Yabyo nyine acaho. Yese nta kintu yigeze byibura avuga mbere yuko acaho. That I should meet with you and you will Yaravuze ngo ngomba kubanza guhura nawe, ngura umushumba mwiza. Inaugurated me. Ndetse ubona ko ariko bimeze kuri jewe. Nanjye nta kintu bintwaye. In that case we can make our way together. Tugovize ko tugiye dufatana urugendo turi kumwe. Cyane rwose. Alright. I will have done the right thing. Wowe baraza kukoza igikorwa cyiza. We will be reunited. Ntacyo wenda tuzongera duhure nanone twese n'inshuti yacu. Ubwo turagiye rero. Tubonye imodoka ya moshi bukanyiragenda, wowe genda ufata imizigo tugende. Saba kwe kangana n'umusore yarebye avuye iwabo yahisemo gufata urugendo. Yafashe urugendo tayari ahanga nuko yasize nyina na rugendo nyabaki. So urugendo rw'ubutumwa ni umuhamagaro, niwe yaje guhamagarwa nyuma y'imico mibi twabonye arimo. Tayari wakweka umusore yaje hano ku ruhande, angaha aje gufata gari ya moshi kureba ahangaha, kureba ahangaha. Akweka hano. Why are you looking stupidly at me? Aho kumwe kumaze kundeba nabi wa kigabo. Parasite. Wa mushenze we. Basi wandetse. Now you are telling me what to do? Umurambwira ngo giye ngo imashe mbwira icyo nkora. For someone like you. Terekareka giye nago giye mbye nishimira abantu meze nkawe. Twa mushenze we. What is happening here? Ese bimeze bitanga. But you have been pestering him. Kuma yiwa mubwira nabi bimeze bite? Little difference of opinion. Tugomba gutema turumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Thanks for it. Ntacyo zakoze cyane kuguza agatike. Nese barimo bavuga ibiki hari? Just had to let off some steam. Wa nuko nyina ngo giye nkure nimara gahinda kanje nifiti. Somehow I get the feeling you need it. Turumenya niko kuntu nyine giye numva niyumvishe neza. Iyo bindi mu misimbi bwimbi bivuga nyine bikajya hanze. Saba kweka ahangaha musebe biramucanga. Bimucanze urugendo rurakomeza. Ahangaha ro bita ari yarabahuje. Bagomba gufatana urugendo. Ari mu gihe wewe yari gufatana umugendo n'umusore byaje kurangira umusore araciyeho, umusore afatana n'undi bamwise Magnus. Bidatinze gari ya moshi barayifashe. Ese wewe goko ibintu byo kugenda muri gari ya moshi ugiye wumva byishimira? Ese wewe undi ubyumva ute ko ushaka kujya ngo ujye mu ijuru nawe? Ubyumve ko ushaka kujya mu ijuru? Oya ni umuhamagaro wanjye. Ni umuhamagaro wawe? They got to know each other in some online chat. Urumva giye yarabimbwiye tumaze kumenyana, twajya turaganira mu machat nyine twandikirana. Mbanze rwose ibintu byari ibintu byinshi byabaye kuri ari nyuma ko dutandukanye. Tigo sinzi rwose niba ibintu rwose byari bikwiriye ku muntu nkawe ko byagwita bimubaga gutya. They seem to be quite happy. Nyuma nyine ibintu bimwe bitatangaje bijya bibaho. Bijya bibaho rwose ibintu bimwe bitunguranye. What I don't understand that he inaugurated someone. Sasa kweka anga baraganiriye. Bamagenda agenda muri gari ya moshi. Agose ngo bari mugendo rwerekera Siyoni. Bagiye mu ijuru. Abantu babahamagaye. Bagiye kureba umuhamagaro. Bagiye ku butaka bw'isezerano. Niho berekeye.
sasa nakwereka aha ngaha Traveler over. I've seen the world like I was instructed to. rwose nyine ngiye mbona Yesu ibyo nayibona About the people in it, and I found myself. tumanye naje kubona mbona isi nyibona mu buryo butandukanye. It was made. gusa yaje kumuganiza aha ngaha yaganirije mugenzi wiwe bamagenda bafatana urugendo rwose igihe byo nagiye mbona hano ku isi bijya bitandukanye n'ukuri gusanzwe. Those whose spirits share the same values as me. tayari In Järvi, mwese waba ufite aha ngaha ukuri Northern Finland. Isn't it almost at the end of the world? ndetse nk'aho tugiye hano si isi irangirira ubundi. Really did not tell you? ese nawe ugeze akubwira aho tugiye nawe ugeze akubwira wapi He only told me that I'm worthy. yarambwiye ati gusa nkwiye kuhagera. That nawe namubwira nti rero I'm to go. nawe ngomba kugenda nkagerayo koko. To follow, I mean, with you. ngomba gukurikira tukazahagerana koko se. Told me that you will explain everything to me. kandi ntabwo yigeze ahenza ibindi bintu byinshi ahubwo ati ibyo nshaka byose niwe uzabinsobanurira. Our destination is Valkama. Quiet community. tubona twebwe turimo turagenda tuva aha ngaha gusa twe tugiye kujya mu bundi buzima ndetse n'abandi bantu batuye mu buryo bwabo batuye All its sinister spin-offs. All the distress. ahantu isi itandukanye itariho umujinya itariho ibintu bya stress itariho ibintu by'intambara ni isi y'ibyishimo Security. itekanye. The inhabitants of this blessed village have their own culture gusa nyine buri ahantu hose yaba bafite umuco waho based on harmony among themselves. rwose ibintu by'ibirori ibintu byo kumvikana byo koroherana twebwe aho ngaho niwo muco bagenderaho iteka ryose. abantu twerekeye sasanga bagiye Kanani yabo yerekeye Kanani urugendo ruracyakomeje bafashe gari ya moshi yaciyeho urugendo ni rurerure. baragiye barasinzira tugatse hano kuri uruhande abakobwa baragasize bakiseruna baragasize umusore yaragasize yerekeye Kanani. umusore yagiye atembera uduce twose karitsiye zose zigiye zitandukanye. What now? ari mu muhamagaro none ubu turakora iki? Tomorrow we are traveling further towards the inner Järvi. tugomba kuzajya muri zina tubwo rero ejo nibwo tuzatangira urugendo. Good idea. tugomba kubanza gushaka kujya ahantu tuba ducumbitse aha ngaha sibyo? zakwereka aha ngaha baciyeho bagaciyeho baje hano ku ruhande ubanza bashaka ikintu cyo kurya bari bajya gucumbika. umuhamagaro ni gukora hari igihe ukuzamo nk'ejo mu gitondo wajya kumva wo kujemo kumva ugenda ubwiza ubutumwa iyo za Kongo za Rusizi bani hamagarira igihe ishakiye. So what now? Noneho aha ngaha bamaze gufata ibyo kunywa sasa. Looking for a quiet place to eat and to spend the night. tugomba kureba ahantu kujya kureba ahantu hatuje tubundi tukariho tugera tukaharira tugatubariho tunama nijoro tukaharyama. sasa kwereka aha ngaha yakuyeho icyo kunywa umusore. aha ngaha ikinyobwa kidasifura mwabyumvise. aha ngaha ikinyobwa kiri aha ntabwo gisifura umva kano katsi kariya kantu niko gatuma uriya ngo umusinzi utaha dusohoka mu kabari.
umusinzi ajya gusohoka nkakutumva indi iramuhamagaye akumvira musifuye yajya bateka azashyiramo akanyuma n'umita asimbuka yajya gusimbuka atumva nako karamusifuye ati nimuzane n'akandi sha Crappy Gothenburg and now here. tuvuye muri Gothenburg none ubu ngubu tugeze aha ngaha. And I was talking about the destination of our journey. Rwose ubu ngubu A while ago. tugiye kugera aho twagombaga kugera iteka ryose. What are you getting at? None se bashaka kuvuga yuko bimeze bite? Much to me as it does to you? Ese ubona ari urugero nta gaciro rufitiye kurenza nkuko nawe rugufitiye. Sasa umusore maravuga ati jyewe ndimo nderekera ngiye kujya ku butaka bw'isezerano. Akavuga ko yewe umusore twenye numva nani warahisemo naho urumva gufitiye akamaro. Urumva ngiye kuba warahisemo na Ari. Kandi Ari nanone niwe muntu wafashije nawe mu myizerere yanjye. Umva ni ibintu by'ingirakamaro cyane. If everything is the way you said. Ibintu rwose neza ko yabivugaga nawe niko numva urimo urabivuga neza. That could happen to me. Nawe yajyaga ambwira ati hari ibintu ushobora kuzambaho. Clean slate. Tubona nibwo naje kugira ati nta mpamvu yo gukerererwa. Are you not satisfied with your past life? Ese ubuzima bwawe bwahashize ntabwo bwigize bukunyura ntabwo wumvaga ubayeho neza. I'd rather you didn't remind me of it. Wabona ngo nshaka ngo nirirwa none kunabwibuka ahubwo. Sinshaka kubwibuka habe na gake. Sasa bakwe kanga umusore. It seems to me as if only yesterday I was another person. Rwose ngo uhereye ejo ngo umeze nkaho nahindutse undi muntu bushyashya. Mushyashya. Better not. Ntago wabyumva gutya. Everyone has his dark secrets. Tego buri muntu wese agira amabanga mabi cyangwa se agira ibintu atabwira umuntu. Tivuze ko angaye runo rugendo rwa tugiye nuko duhuriye ku myizerere twese kandi tunanizerana. Ushatse wambwira ayo mabanga yawe wahishe nene nkakubwira uko anyira ukanyifungura nkakwifungurira. Byaba ari byo byiza. Bano ko ubundi tugiye ku bwambi tugiye kujyamo. Igihugu n'ibyo byose tugiye kwita tubisiga inyuma. What exactly is our destination? Southeast of Inari. Tajya ngo tuzagomba kujya he? Tugomba hanga tugomba kujya muri Inaria mu bajyaruguru mu burasirazuba bw'amajyepfo yo muri Netherland. Sasa barakweka hanga umusore amagenda baganira mu majyepfo y'uburasirazuba muri Netherland ngo niho hari ubutaka bw'isezerano. Rwose ubu ngubu nanjye tuvuye kuryama tungoye numva nananiwe. Akanga umusore kuba ari aho ngaho bagenda baganira. Sasa mbere kugira ngo bajye kuryama. Hello. Mukomere banje kuza gufata aha ngaha icyo kunywa. It's just a change of scenery. Sasa akanga umusore ntago ahantu ugiye makunze rwose. Ngiye kuba ngiye kureba ahandi hantu njya. Tindaza kureba buryo kinaza kugaruka. Let us celebrate one last time. Weka tuza dusebura umunsi wa nyuma. Tubona ngo ni umunsi wa nyuma kugira ngo tugere ku butaka bw'isezerano. Oya rero ngo ko mbyumva. Ubu nta kintu na kimwe nkwiye kuba nakorera aha ngaha. Iyo ushaka guserebura wowe waserebura nta kibazo nawe nakubangamira. Reka njye ndeba ahantu ntembereye tindaza kwa ndeba uburyo kinagaruka. So where shall we meet? None turaza guhurira hehe? When? Turaza guhura ryari? Nk'amasaha hagati ya 2 na 3 ndaza kuba ngarutse humana nugira ikibazo. Saba kweka ngaha. Umusore ahangaha mu rugendo rwiwe ntagashaka kurya no kunywa ataragera ikanani. Zakanga urakweka uyu nguyu yatwitse ibyaha ashyiramo agacupa mwongera andi macupa aranywa aranavanga. Akanga yaranyweye ahangaha agera kuvangira.
Saza kwe kakira aho ngaho hari abazaga. Hari abaje. Hari abaje. Baje. What do you want? Ese urashaka iki? None se nazanye nkicana namwe? Oya wapi ntabwo byakunda. Ako ndabona ameze nkaho uri mushyashya muri uyu mujyi. Wagiye mu marende umushyitsi nimo nasura. At least you're honest. Come on, just be slow. Mwihorere uriya reka kumuvugisha. Mwihorere niyakuvugisha muceceke. So, what brings you here? Ese ni cyakuzanye hanga? Are you on holiday or? Ese waba uri mu biruhuko? Criminal on the run. Cyangwa imagenda uhunga guverinoma imagenda uhunga leta. Bite n'amakosa wakoze. Oya wapi none giye ndimo ndahunga iki se? Are those all lab done? Asa abahungu niwe ukoramo akazi ko mbona muri anga muri kumwe. Nta kibazo cyane mugire muzamwe mwirwane utakuri bavuga ngo cyosha. Hanga yabwiye nabi. Timuhagarike. Ni inshuti yawe? Ngaho genda. Ziziye muri iki gisura cyawe hanga. Igihe Yesu ari kumwe nanjye urumva? Tugera ati twigendere Yesu wanjye. Twigendere ata. Saba kweka hangaha. Asiza shotoranye mu kabari. Abari ahangaha. It was a good one, wasn't it? Tuba Yesu ntabwo byari byiza se. I believe you, it's sacrilegious what you are saying. Rwose igihe byombi wakwego no kubigira ibanga. Ubundi wowe kuki byombi murabivuga? Oya ariko nawe reka nawe tuza. We wasinze ceceka aho ngaho. Ubundi asigaye ubundi tugomeye tugere dukomeze urugendo rwacu. You think I'm not good enough for you and your paradise? Ese paradizo yawe nanuze wumva ntayikwiriye. Nakwiriye paradizo yawe. You are my Jesus. Ori Yesu wanjye. My redeemer. Niwe mucunguzi wanjye. Baba we. Sakwe kangaha baciyeho. Baciyeho. I'm sleepy. I just want to go to sleep. Tumatira shaka kujya kuryama. Muri bashaka kuryama cyane. Sakwe kangaha. Bayi marota kariro. Bari ushinga itente mu ishyamba. Bari ushinga gatente mu ishyamba. Bagire baryame. Ejo bazakomeze berekera muri paradizo kutaka bw'isezerano. Yakwereka. Sora aho ngaho. Sasa bakwereka hangaha yaje kureba hano kuntuze areba mu ikofi. Yaje mu ikofi. Sasa yaciyeho. Yaciyeho. Yaje hano ku ruhande. Hangaha sasa umuntu rwose yari afite hangaha mu ikofi. Tangiye kubujugunya. Bagiye kugera i Kanani. Kanani yabo. Hereye muri Netherland mu majyaruguru. Yumva nitwa Ticha. Umusore anga yaje gutwika utuntu twose. Yarakwereka. Tugiye kumererwa neza. Ubwanjye bugiye guhinduka. Bagenda yivugana. Yarakwereka hangaha. Agasasa n'igisore. Cyanarize. Cyararize.
Saga kangaha agarutse hano ku ruhande. Agarutse kumbe karabaye ngo iki saga kwe kangaha Lasse Lasse saga yahamagaye umusore ko yagahamagaye kumbe uko yakagiye Lasse yese yiciraho yaciye hose yigendera sako kanga kuri piburifone kuza telefone zo ku mihanda hari uwahamagaye ese umuntu ko marampamagaye yambujije kwiryamira cyangwa kwe kangaha. Hello? Yego Werana ni jewe Rasa Lasse My God, where are you? Ese uri hehe Nyagasa? Okay. Yes, of course. Ese umeze neza? Umeze neza rwose. Tino ese uri muraza uturutse he? What the hell are you doing there? Nese aho uri murakora iki? Yaje muri Varikana? Muri Varikama? Rwose ibintu birangoye hangaha. I almost don't have the strength anymore to continue. Rwose aburaga gatoya ngo urugendo nurangize. None se byagenze bite? Tiwambwiye? Yeliver is only stopover. Rwose ibintu bigiye biragenda birushaho kungora. Tiye sinzi rwose niba nabishobora ubu ngubu. To Inari in Finland. Tiye maranye nerekera muri Finland. Tinose bango wose wagiye kuhakora iki? Nyirambwira nta kibazo mbwira basi tuzahure. Tigwe sinzi niba asubira uno munsi niyo nguyu umunsi uza kurenga. I have to go, I cannot stay here any longer. Sinzi rwose niba nagomeza kuguma hangaha nkabishoboye. Irase sakwega ngaha umusore yamuha aderesi ahubwo ko agiye muri Varikama. Igiye muri Varikama muri Netherland. Sakwega ngaha umusore aho ko yari kumwe n'undi mugenzi we yaramusize abonye atabivamo sasa afata urugendo rwe. Tera kwe kanga umukobwa yesa hamagara ku ruhande. Tanga rwose ni ufatira itike yawe tutubwire. Hello, my name is Runa Isklet. Je nitwa Runa Isklet. Homestead to Inari in northern Finland. Tinagira ngo ujye muri Finland ajya mu nshakira itike ya hafi cyane. Could you take my bride for a while again? Tinari muyifatire ntacyo nari ndaje rwose nimitenza rwose. Sakwe kabidatinze. Bidatinze. Sasa ngaha umukobwa yaciyeho. Umukobwa yaciyeho. Ako yatugarutse hano ku ruhande. Sasa umukobwa ngaha yaziye mu ndege nuko umusore yaje muri gari ya moshi. Yaje muri gari ya moshi umusore. Yakwereka. Sasa ngaha Runa yaraje asigara iyo ngiyo. Rase naye nuko yaje Lase yemeza bite guzanga wageze utese arakwereka. Lase kwa kugenda kwiwe Sari murakora ibiki? I'm so happy to see you again. Ndishimye cyane kuba ndimo nongeye kukubona. Ndakwereka. Ibintu byari bingoye cyane. Just calm down first.
Mbaho muratuza tuzi ubu ngubu turi kumwe. Impossible to tell you everything in brief. Twose uko biye nakubwira sinzi nakubwira mu ncamake ngo bivemo. Sora kwereka. Let's take a seat. Ngo turi hano twicara noneho ubundi ubanze umuhereze inkuru neza cyane. Saba kwe kanga mu agakobwa kahise kaza hano ku ruhande nuko baciyeho. Basi bacaho. Yabaye adisa agakobwa karamukundaga. Karamwemeraga. Bongeye barahura. Urukundo rurahari. Ari is dead. Ari yarapfuye. I know. Nega nawe ndabizi. Urabizi wabimenye ute? It's been in the newspaper. Urumva nyine byanyuze ku makuru. I've been to Finnersburg. Kandi urumva nyine nagiye no muri Gittenberg. To the orphanage. Hamwe nyine ku kigo cy'imfubyi. Koko se? Yes. Cyane rwose. Where you were abandoned by your parents. Ese kuki ababyeyi n'ugute uko cy'ababyeyi bawe bagutaye? No, that is not how it was. Nagago byagenze. I was supposed to stay there until my father had established his community. Urumva nyine nagiye kuguma hariya kugeza igihe papa wanjye yari kugarukiye akaza kuntora. To see the world. Urumva rero papa wanjye yaje kubimbwira ampeza umutumwa ngo ngomba gutembera isi. None kugera ngo ugeze ahantu hari ikimenyetso. Ikimenyetso? What community? Tingambwira abantu se baba batuye aho ngaho hari ikimenyetso. What's with your mother? Tino se mama wawe bimeze bite byobyo? Zakwereka ngaha. Okay. Nyine genda byumva urumva? For a hotel and tomorrow we'll... Tujye rero ushaka hano hari hotel tugende turyame. So close to Valkama, I have to return home. Oya ngomba kugenda nkasubira mu rugo. Mu rugo iwacu hangaho ku butaka bw'isezerano. Why don't you tell me more about... Kuki ngibi tugeze bimbwiraho se? Your father, the community. Ntabwo ugeze umbwira abo bantu batuye kuri ubwo butaka bw'isezerano, ntabwo ugeze umbwira ku bya papa wawe. Ntabwo ugeze umbwira ko wari n'imfubyi. I don't know where to start. Sinabona aho mpera nkusobanurira. Akakweka ngaha. Just anywhere. Nyine. Ngomba gukomeza urugendo rwanjye. Sinzi niba nawe uza kunyiyungaho. Saba kweka ngaha bidatinze batse baganira. Gahunda berekeye ishyamba. Bagiye ubutayu. Abanyarwanda agiye buriya baransetsa. Umva ngo yagiye mu butayu wajya kwikona herereye mu ishyamba. Se ubutayu ni ubu ngubu. Ngene hari ibintu byahinduye amazina tutagisigaye tuzi. Tugisobanukirwa. Ubutayu sigaye ba mu ishyamba. Ubwo hari ishyamba akabiki. Hatari ishyamba. Turetse gatoya. Kweka ngaha. We've already been walking for hours and hours. Mutwagiye amasaha n'amasaha. Are you sure you know where it is? Ese uzi waba uzahariho koko? Along the western shore. Yewe arambwira ati nzakomeze ngende nerekera mu burengerazuba. Mu majyaruguru y'uburengerazuba. Nzabura ikimenyetso. When was the last time you talked to him? Ese ni ryari woheruka kuvugana nawe? Nawe twari twandikirana amabaruwa gusa. I don't understand. Ntabwo ndimo ndasobanukirwa. You don't have any fixed address, so... Ubu nawe ufite address byibura avuga ati yenda nahanga nerekera anga. I visited him once in a while during my years. Ubu nta address giye mfite kubera ko giyewe najyaga musura rimwe namusuye rimwe. But you have never... Ubundi gindi gihe twagiye twandikirana. Nanugurana aho uranahaje. Lassa. Yewe Rasa. Yes. Ndakumva. Agakobwa nga rukundo nta kintu udakoresha. Are you sure you want to live here? Ese urashaka kuba urubaye hanga? Muri iri shyamba rimeze ruke. Akako kwa kagiye mu ishyamba. And you and Max?
wowe na Max You can also be part of this idyllic and perfect one. mwakwe kugenda mukatura mu isi imwe mu isi yanyu nziza. Sabwe kanga umusore. Just let's go. Kangaha urugendo rwarakomeje, aramuhumije agakobwa we na Max, umusaza we Max abwe gutura mu isi y'agatangaza. Nose sasa yamujyanye mu isi y'agatangaza, akabwa isezerano ke Max ni gasaza kiwe abyeyi bose baciyeho, asigana gasaza ke konyine gatoya. Ngo bari bagiye cyo bagiye ngo bicudikanye babaye inshuti. Yari afite gahunda ya misiyo yo kugera kutaka bw'Isiyoni. Azagera Isiyoni. Dore nahangana arimo nderekera rero. Dangaha. Ese kubona ahantu kubona iki kizu gishaje. For someone who's crazy. Twese gakwaye ko umuntu ushobora kubara ahangaha, ushobora kuba ari umuntu ufite ibibazo nko mu mutwe. What about the bottles and the candles? Tino se mungu yamutse dusanze ahangaha byagenda bite? Maybe he wants to expel the evil ghost of the wood. Sabakwe kanga bagomeje kuganira. Serious. Yendi seriye. We live in close communion with nature, superstitious. Turumva nyine impamvu wowe abanye hari ibintu by'amavideo yamanitse, tuba abantu baba mu bintu by'amashyamba batinye ibya dayimoni n'ibiki byose, tubagira ngo barebe yuko babyamaganira kure. Nese ngo tuko tugiye kwinjira mu mahanga ubunyiraho ni yamuka dahadusanze turamusobanurira ngo iki. Calm down. We tuza. We will spend here 4 hours, not more. Tina amasaha makeya rwose ni nk'amasaha ane yonyine. Tuba dutsinziye dufata agatotsi mo gakeya. Twebwe tugere twinjire. Tugende. Umusore ahangaha yinjiye mu nzu. Ziranga ni igihugu. Zina muntu hituye. Nutiye ngo ashaka ari nk'umusazi. Ari nk'umuntu w'umurobyi w'umusazi. Ibintu bibaho. Umuntu akagenda gatura nk'ahantu usanga yituriye mu itongo. Tayari ibyo byarabaye. Aza umukobwa ahangaha yavuye mu nzu nziza zitazi ikintu na kimwe ibuzemo, yaje gutera ingangi. Kagateye ingangi. Hanga inzu nta madirishya nta miryango, nuko imeze imbere ibyatsi byarameze. Ubutaka bw'isezerano yasohotse hanze. Kumbuka ari aho ngaho hari uwazaga. Two guests after all. Anyway. Rero nyuma yaho ubwo ngubwo. So you're Lasse's father. Is he here? Niwe warese. Finally. Bwa nyuma uragarutse mugeze hano. Sinawe ndabizi neza ko ari ahangaha. Where is the village? Is it close? Ese wangaha gituraje tukiriyo ubwo mutuka bwisezerano tufite turi ruhande rwa. Ntabwo ushaka gushimanga. Tugomba kuba ahangaha. What do you mean? Ushatse gusobanura iki? Life full of sacrifice here. Tanga hari ubuzima hanga, ubuzima bwanga nubwo gutanga ibitambo gusa. Of like-minded people. Ku bantu nk'abo mwebwe muba mufite mu mutwe hatumva haba hafunze. Can I be a part of it? Nese jye nabandi muri ibyo ngibyo. You couldn't cope with the life here. Tanga nago wakakwiye kuzanga ngo wivange mu buzima bwahangaha. To survive in nature. Nago wakwiye kuba muri buno buzima. Ari was confined to a wheelchair. Ariko nuze ari nago yigeze bona uburyo ki yari mu gatebe nago kubona uburyo agera ahangaha. Ari naye ndabizi neza. Usabye ibyo ari mu mupangu. He would be unworthy. Ntabwo ubwo yarabikwiriye ntabwo ubwami yarabukwiriye. What kind of pseudo elitist racist are you? Ase undi ko numva abantu bose igenda bomora washaka kugira ngo we mu isi yawe wenyine. Community in the face of strangers. Tujye nawe tujye twakira mu bantu bacu nawe tujye muri community yacu nawe tujye twakira abantu bameze nk'amwe bameze nk'abari bashyashya. We nta muzi ikintu ubuzima buvuze. We komeza ugende. They are waiting for me. Ye barantegereje. Ngomba kugenda yewe ubwanjye. Ngo miraje
sasa bakwe kangaha bakaje sasa ahangaha rase yaje no ku ruhande yaje ahangaha agiye kureba ahangaha habona umuzigo yabonye umuzigo tayari. Why did you just leave? Kuki wansize? Don't you want to take me with you anymore? Ndabashaka kujya njyaye nanjye nanone. Kwa twatangiranye. What did you do to Ari? Wakora ibiki Ari? His last journey. Wewe urugero rwe rwararangiye rwa Ari. Wewe waramwishe ni wamwishe. I helped him. You Yenda namufashije. Ntawe urigeze mwica. I was where? Umva nyine. Vruna. Nende kumwe na Runa. Amusing yourself with wari umagenda wishimisha ku mibiri y'abagore. Giye mugende nkariya wansize wantaye. To the better world with you. And now you are blaming me for his suicide. None umajya kunshinza ngo ari ngo yarapfuye kandi ariwe yiyahuye. None wajya ngo bigende bite? Giye ntabwo wakwiye kunshinza ibyo bintu. We ntabwo wabyumva. Always turns out different than expected. Tigose yenda bizi neza ko amagambo yataye gutandukana n'ubundi. Nkuko nari nyiteze. Ubu nibwo buzima bwanjye. Mwana wanjye. Papa. 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 Father. Papa. Then so. You don't exist. Wewe nagubaho. Oya. Oya. He poisoned the community. Wewe gosanga igitoki cyacu aracyangije. Protect Valkama. Wewe nagomba kuvana muri Valkama sasa hangaha tayari. Yaje kurangira hangaha. Hangaha werase. Hangaha ko kaje gahamagara. Ukagahamagaye. Kaza umusaza yaciyeho. Niwe wangije ubuzima bwe. Niwe burangije. Welcome to paradise. Urakaza muri paradizo. Sana ndebiri yo paradizo. Paradizo z'abizera riyo. Je mwizera ibintu bifite ishingiro. Mukizerere mu cyuka. Je maze mushaka makuru. Ugira imyemerere ihamye. Iyo y'ingenzi. Abahanuzi bababwira ngo Imana irashaka ibiceri. Imana kitanga, Imana irahabwa. What now? None ubu ngo biragenda bite? Valkama. Ubu nta kintu kivuze. Paradizo yitwa Valkama. We should leave. Gusa uretse ngo tugomba kuvayo nga tukagenda. Mwewe ni mugende. Tujye mu rugo. Saba kwe kangaha. Mwe mugende. Genda aza gusigara. Genda ngo nasubira mu rugo. Akwereka kangaha. Bakayegeye hangaha arase. Ubwo bakamukunda kubi. Twari tugataha mu rugo. Reka tugende. Musora hangaha arafite imyumvire mibi. Yumvaga nabi. Yumvira rero abwira mukoro neza. Yumva ko hara ku isi hari ahantu hari paradizo. Ajya ngazagenda havumbure ahantu hahereye paradizo. Ngeze aho ngaho ishanze aho ngaho kumbe paradizo yari ibinyoma. Ngeze asanga yaranyumutse guhera kera. Yagiye amahanga yaratembereye ibintu byose yarabikoze. Aho bakaramutahanye kamwetse neza yuko yari maribwira nta bihari. Saka umusore hangaha nyuma yuko yiciye se yari yaragiye nagende muri iyo myumvire isaje birangira isa biguyemo. Sasa umusore hangaha wibuke agacupa yahaye mugenzi we ngo agiye kwiyahura. Nawe yaragiye abanza agafata akitegereza. Banza nawe umusore agiye kwirangiza.
umwanzuro mubi kwiyahura ni ikosa, ni ikosa. Undi ikibazo kije uragikemura, ntabwo ari wowe wikemura, kirazira. Sasa urakwereka ahangaha ibyo byarabaye, bageze basanga paradizo kumbe byari inyuma banyomeka kuva kera. Ntagomba gucunga imyizere yawe. Filime bahitaga ngo iki? Bahitaga Varikama. Jyewe wumva nitwa Teacher. Ugakora subscribe, comment na like niba ibintu wabikunze. Muno nyangira utu twishi iyo tukugiraho neza cyane. Yewe mbaga agenda avugaga nitwa Teacher. Ndabashimiye neza cyane. Gira ibihe byiza. You may have perfect faith, but never tasted love. These elusive birds between the sky and sun.